kan risel na athange thaloti hriat theina rem chang tak chu metabolic syndrome nei le nei lova hian ania heng chinga zinga chithum inei ni chuan metabolic syndrome inei ti na ania in en kol ulka tanlak le atul ti na ni pakhatna chuan bp sang bp chunglam systolic blood pressure kha za somli ai sang ani chuan thalova ti chuan i bp hnuai lam diastolic blood pressure kha somka chunglam ani chuan athalo bok ani pahni na chuan zun thlum thisen thlum fasting blood sugar darkar som pani chung fasting ti to hnuwa blood sugar thesa chuta za som ni 5 milligrams per deciliter chunglam ani chuan zun thlum thisen thlum inei ti na ni ti chuan A1C 6.5% emo chunglam ani chuan zun thlum thisen thlum inei ti na ani bok ti chuan pathumna chuan in thisena thau chi khat triglycerides sang hi ani triglycerides kha za som 5 milligrams per deciliter chunglam ani chuanin i thisena thau thalo atam ti na ni ti chuanin palina chuan HDL kan ti thisena thau thachi thau thami kan ti hi ani chu asanga pianga tha mi patan somli milligrams per deciliter chunglam ni nei atha mei chatan chuanin 50 milligrams per deciliter chunglam nei atha ni chung aya aniam chuan athalo ani apanga na chuanin kong len lam hi ani mi patan inchi somli aya alen chuan athalova mei chatan inchi somthum panga aya len chuan athalo ti na ani ti chuan kong len lam atanga risel dan hriat theina pakhat bok chu I kong len lam kha han te la chu patni in puntir la chu isan lam han te bok la chu I kong len lam patni a puntir kha isan lam aya alo tam jok alo sang jok ani chuan risel na thalo ti na ni tun tumatan chuan khati zong khani phot ro se